Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may sa laang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kumakakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat a nagsurat takayat kumat adanggan ti pan nakaidrama to'y kapadasak iti biag. Katsapay kuma tama pagasatan met a mapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya a nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputakinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy idi iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ate maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangin nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyata nak, anapan nakipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputan na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mali, sumura kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmangpot, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandani saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabag tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadakiti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kiti. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na. Di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamangan mo si Kapit, ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Agdapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng tisang pit ko. Wana, rabi imot nan.
Awanan ti umaymangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito friend. Una, sayang mo't nga agpayso, friend. Mapana kon Miguel, si kapay laang ti makaamo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan mo mi ti kwarta. Basta mangtid ka iti kwarta. Agatupay lang nga sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang ang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga wang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya tigas na ugali. awan nga rod, talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggem ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan nakidin. Di nak-imutan, tamaan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kidin ti daw-dawatag. Anta ka din sangput mo masidadayan. Imbag lang kumapulutanan may katagid di barkadak. Awan, naibus nga mintila ko mi, iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rudmutan kadagid di barkadak na kumpulutanan may. Unay kamutan Miguel, imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam, tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay takamaran ako nakadayan. Di nakman mandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Astan, pumalnakan nito. Amok ter aramida. Eso di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, mano amin ti bayada? Miss, Anya day chay manong. ay sus, nagsakit iti ibang panunuto ma. Mano amin ti bayada, kuna kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kaliagdarag. Ay-ayatin na kalay jay. 370 amin ti bayadam manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di ang mabon, ti matay tayo nakan mo, hating ko. Siyak ni Dayan, manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, hating ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, manong. Ha? Saan? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanan. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatan ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsabol ta? Tinapatag. At daigatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidam, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di inak manan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga, ding ko.
Anya? Kumusta ka? Okay lang, mat Manong. Okay lang ko man. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ah. Ang wala ang mga dyan ko. Tapno umisem ka. Kat agparang man ti may sana pinta sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting awisan ka mapanagpasya rin ton madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya, kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta si ka. Ah? Okay, sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kan kaday jay a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to ken kwa na, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kat kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailang nairuham kanya. Ang pwera angaw. Talaga nataurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Anya? Gusto kati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagarop. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ken ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon yung matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong giti Tama iruwar mo ti sakit a marikriknam. Narigat ngamin na impenem ti sakit di tabarong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dinumatiayan ti pamilya. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat hindi nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti bakunang siga. Di na kano kaya tigas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak magtanagayat pa iti sa bani. Isong aging kay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Uwe na ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, dayan. Anya?
Pasensya ka na. Noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin malapdan tirik na. Yan ba isa? Isunod ti pudno marikrik na. Agayata ka talaga keng kada yan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapateng. Naibagak ti pudno marikrik na ken ka. Ang pingita ka lang sumampatin. Grabe na! Kuha ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na ko lulburan eh. Mamaklang ang gululbod ka. Makabil ka na talaga. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manan, Miguel. Ha? Kanya ko ba ano lang parte ka? Ano problema? Ha? 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 Ay, unay kamutan, Miguel. Habis-bisinak. Antang ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti agina na. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Ano niya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak. Na, nagatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Yan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas chay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman na. Tapinatgam tikid daw kung agpasyerta man ni dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo't ti madiaraswan. Tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin tayo tigin ka. Diyak kami makaturturog. Gapoy ti kapapanunot ko kin ka. Ha? Dayan. Agayat ako na kin ka. Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarit. Di kan to agriga tititanak. Siyak ti mangget para iti buklan tanto ka pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Isu anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan dayan. Ikarik daytaken ka.
Amay nga adaywan gan tal-talikodan na matlatan na yan. Yung masidag ka dito eh. Sanguhan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka na Bartek. Nakainom labas din. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagputod. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi na man paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklangaro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo. Nay ko. Nagkabi ka ay. Ayop ka. Agin, di ka may lang. Amok to malangag kayat mo. Pakipok may lang mo. Pwe. Habi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigat ya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Puesto. Ket, kasanok nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mutin nga ubing ang masapul ngay lutuan? Ay. Saya atam man ti sumungbat. Ang mga nudyak makapagtapal ka makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Miguel. Talaga apanawan ka no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rodin panggadam. Naglaing ka pa'y nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig at uok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat a mariknakin ka. Huh? Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matin anapukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay da ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngam waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagbalbaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramida kami na kayat mo dayan. Nalagawan ti amin. Nakapangedeng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsabol ako niti trabaho. Nakasagana kagbalbaliw para kin ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay tigundawi agbalbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam di mo matmaramid. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaangan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa.
Pinanawan ako ni Dayan. Ay katrumbang nga laang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya ati aramidam kan kuana. Tanti, No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? naglulag basol ko tayamin at tanti. Naman, basol ko. Nuwaba pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Aramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlata. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anya nga ita. Pinanawan na kalakit nga rudan. Ante, Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiriskan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Kastagayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Akinggat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At di kanto agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, kanagiti agbalintongan nakta, Dayan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin iti naimbag ken nagasat nga aldaw, sa dino man a lugar ti ayan nyo ita. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaan, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, nga Albert, manipod ili ti Santiago, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti surat ni Albert. Dear Miss F, kas pamasungat to'y nanumo asurat ko,
Makablaawan kayo man pay amin, nga awan ti malabsan. Nang nangruna, kada kayo amang bukbukal, kadagiti drama, ama ipatpatangatang dito YouTube. Kastamatan kadagiti padak, anaayat adumdumngeg, dito'y programam. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Albert. Tubuak ti ili ti Santiago, Manipod probinsya ti Isabela. Agtawanak itan itinasurok 50, ngam ti padas nga inak ibinglay kat napasamak, idi kapanbanwagak paylaang. Patsyak apakaadawan iti adal kan mang tadliwliwa kadag iti makangeg toy padas ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Elsie. Oh, malo, si kamot gayam. Imbag man ta nakapasyar kan. Ay, agberbero kak nga rod, iti mabalin ko akais istorya. Nagsakit nga min ti ulok. Kapo kadag iti agsisinnumbang, ira problema. O ala, agtugaw ka pa, mare. Agi amanak, mare. Anya ka diti ko nam a problema, mare. Ay, kuwa mare. Busy kan samot. Wen nga rod, mare. Ilislistak man dagiti na ibusan at agilako diti grocery. Itikas na, awan to ti malipatak nga alaan inton umay titrak nga agdel-deliver. Ang ibagam lataan no anya da ita, mare. Si sasagana ak nga agdengag. Ay, ti asawak, mare. Saan mo tin nga umawawag? Malaksid iti dayta. 2 bulanan asaan ang nagpawit. Anya, ay sus, amangan kit dimot no agsakit. Sabali ti agparparik na kanyak, Elsie. Amangan kit din no adda babae na iti Saudi. Malu, agpada nga adda iti abroad ti asawa ta. Ngamjak pinagatapan iti madi ni Albert. Ngamin, adda pa nagtaliko kan kuana. Kasta ka kumamot iti asawam. Ay, Adda ka di amamom kadagiti katrabaho na. Number ti cellphone, wenno telepono iti kumpanya nga ayan na. Awagam, iti kasta maamwam no anya tinapasama kin ni Romy. saan mat asigod akas dyan ni Romy? Ti asawak ti umawawag. Unay lakit din ayan ni Albert. Kanayon arong timing ti iaawag na. Song batak labiit mari Hello lakay. Madamdamakan ton nga umawag. Wenno inton bigaton. Busy akpay ngamin ita dito'y grocery. Asikaswak pa'y ti bakery kan laundry shop inton madamdama. Pasensya kan lakay. Baliwam tulaangan ti umawag. Wan. Oh, apa yan nalitay ka, Albert? Saan mo kandi manan na nakasarita ni misis mo? Ay, nakasaritak pare. Ngam kasi ti sigod. Nabit kami lang nagsarita, tagtartaras ni Elsie. Apa ngay ka no? Ada ka di papanan na, kasta? Awan mo't hindi. Ada siguro dagiti aggatang iti grocery. Ken asikaswan na pa'y kano dagiti daduma negosyo mi. Panag ko nakit naragsak ti asawam kadagiti negosyo yo, iti Pilipinas, pare. Kung nga ron, manipod na rugyan lang dagiti negosyo mi. Awan mo't oras na kanya kon. Nalipatan nan sa amalidlidayak mo't dito pare. Isang arumbang lang nga sumurot ka kanyak inton bigat, pare. Intag pasya. Pasyaran ta ti lugar at ambayan dagiti pada tayo nga OFW dito Dubai. Masigurado, malipatan ti asawam. Ay, stay, ti panikot mo. Ah? Sika talaga pare sa amin. Tilalablabi dem. Agaw ko lang tayo, pare Albert. Ang nasaysayat, nasumurot ka kanyak inton bigat. Ado ti mama mo, Mijay. Among Albert, nakaragragsakak ita. Ngamin, nakadwada ka nagpaspasyar ka da sa amin. Talaga anangaw ka mata niya. Kasta ang ngamin, nakarkaro ti kinataar mo no kasta nga umis-isam ka. Ah? Pudno ka di dahit ha? Uwan ko na
Ala, gapo iti dayta ngayon pagam. Ilibre ka man iti merienda itong madamdama. Ay, nawaw. Kaya't ko unay dayta, Albert. Ngamput no ti imbagak. Pero angaw, nataer ka talaga. Kinapod no na, ag gustong ak unay kan ka. Iso na lang, kanupansin ka. Pasensya kan biyang ka. Agam, antan asawa. Wan, ngam awan mo ti asawam dito saan ka di? Saan nanto ama-amuan, noan niya ti aramidam dito At tinasaya at surutan tandag iti kakadwata. Amangan no birbirukan datan. Di mo kadi kayat, as asikaswak anasaya at impundar ta ang negosyo. Wen, adda akong dita bakit? Ang di na kumamatlip-lipatan Ure agin na dayo ta. Panunutom lat ta kumamat yung obligasyon mo kasasawak. Ure makumikom ka. Adda kumalatamat oras mo kanyak baka? Sagdrama ka man ako nakon, lakay. Ay, nagbaliw ka na bakit? Albert, sa anak baliw. Si kamot ngamin, puro rong timing ti iawag mo. Iso adinak makasarita iti mabayag. Kano maminsan, talaga adinak makasarita. Gaputa makumi kumakadagiti negosyo ta. Basol ko pa igayaman no apay akailiw ka. Ayun sige. Bayam. Mga ramidak itiwagas tapno sa anak mailiw kan ka. Ay, makamu ka man langan. Malabaliwan tanto ti agsarita inton sa anin anapudot ti ulom. Sige, bye. No kasta, ada saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Mare? Kasanumat ngamin, Mare. Saan ang makauawat? Iso ajak pailaan kayat akasarita. Ay nati nasaya at Mare, urnusan nyo adagos ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agasawa. Ha? Inton kwan, maitulad kayo kada kami ka ni Romy. Ha? Apay, kumusta kayon iti asawa, Mare? Iso asaanan nga umawawag ka nagpawpaw iti asawa, ngamin adda babae na. Anya? Nakaamwam nga iti dayta, Mare. Namwak iti maysa kadag iti katarabahuan na. Nagsakit, Elsie. Agbabawi ak anang iduron kenkwana tapno agabroad. Malo. Iso asi ka, Mare, di mo iduron iti sulisog ti asawam. Saan adakas ti agnegosyo, ngam ikammat iti oras ti asawam. Adalo man ti Rabi. Ngam talaga atyak maalat iturog ko. Saan ang maikat iti panunot ko dagiti imbagbaga ni Malo? Malagip ko lakit nga rod ti imbaga ni Albert. Iti naudi apa nagsarita mi. Agaramid ka no iti wagas tapno di nakailiw. Anya nga tati kayat na asawan ni iti daytya ng imbaga na. Ang aguray ka. Amangan ket dimat no balak na tiyang babae. Saan mat siguro? Saan ko mamat, Diyos ko? Diyak kayat amadadaal ti pamilya mi. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Ay atak ti asawak. Sapay ko matalawlawagam ti panunot na, Diyos ko. Di mo ko maitulok ama sulisog. Anya matan, tila sumsumrak iti panunot ko. Tinasayaan. Iyon ko man kit iti radyo. Agdengag akpay lang pangalalaak iti turog ko. Hale, kadag iti papagayan tayo iti tangatang. At naman may sa palagip tayo. Daytoy, kat palagip lang kadag iti misis nga ada asawa na iya abroad. No kasano ti kinalailo yo kadag iti mister yo, idi adada pay lang diti Pilipinas. Mas nakarkaro pa iti kinalailo yo ita. Tadada na iti balasyo taaw papagayam. Ita, tadada iti adayo, iparik na yo kadakwada tinalaos na panagayat yo.
Kanayon nyo ida nga kumustaan. Ikan nyo ida iti oras nyo, babaan. Iti kanayon nyo apan nakisarita kadakwada iti cellphone, wano iti messenger. Kanayon nyo alaglagi pen, papagayan. Nariga, ti ada iti adayo. Ngamin, no adada iti adayo, as asidegme ti pan nakasulisog da. Saan ko, mama? Di ba? Yat adayong kadi. Di mo ipalubos ang masulisog ti asawa. Ken daytoy pa'y papagayam ko ida. Saan aga po tay ayaten na kayo ti asawa yo ket sandan ang masulisog iti sabali. Iso aron ba na lang at parit na yo kadakwada nga ura agin nadayo kayo ket adda kay latta dita para kadakwada. Iti kasta adamot inspirasyon da nga inaldaw iti panagtrabaho da. Kang runanti amin, papagayam, may adayuda iti sulisog, ken awan ti marakra a pamilya. Okay. Ang subli iti pagayam nyo, kalpasan, kadagiti sumagmamano palagi, manipon iti master control. Nakabasolak samatan kini Albert. Masapul ang makabawi ak iti asawa. Saan ka sumurot inton bingat kunan pare? Uwan pare. Apay ngay? Naragragsak mo itla no adda ka, pre. Kan may sa birukan na kanibiyang ka. Daytagan nga rod. Narikat. Diyak kaya tamang namnama kanyak ni Bianca. Patulam nga minan na. Nagpintas ni Bianca. Siksi. Kaya kaupubingan na lang. Saan pa'y alaspag? Napintas ti pamagina siya. Di mo pagat. Sigurado paragsakan na kadayjay iti sumagmamanula nga bulan nakadatay ditoy. Basol iti Diyos ti kahit mong aramida pare. Kaya may sa ay ayatag ti asawak. Iso asyak ti umadayo ka ni Bianca. Nani. Ada nag-text ka. Ama ano ni Bianca? Ni Mat Elsie. Hello, honey. Pasensya kalakuman idi na minsan nga aldaw. Sapay kuma, tadi na kun kaungat. Sorry, lakay. I miss you so much. Uy, ayos. Okay kamin ka ni Elsie, pare. Nakalala ilumanan kanyak ti asawa. Hi, Albert. Oh, Bianca. Apay nga da ka dito eh. Kailiw ka nga minan. Apay nga'y adi ka matan sumursurot kini Sami. Iwasan na ka di. Kwa, Bianca. Amumat nga dan asawak. Ken pagayam lang ti pangibilbilang akan ka. Ngam Albert, ay ayatan ka. Amok, kan mariknak nga ay ayatan nakmat. Saan ka di? Pasensya ka na. Ang magbirok kalangan iti sabali nga ayatam. Kas nakon. Addan asawak. Albert, Ado dagiti babarupay tita. At least, mabalinda ka nga kalaysa. Pangasim yan ka ha. Lipatin na kon. Sana siyak ti lalaki aparakan ka. Nakaimpake ka talaga na pare. Wan pare, excited ang nga ro na makaawi di Pilipinas. Sika nga eh. Siyempre, excited ah. Ngamin, makita ka man ti pamilyak. Sami. Sana kung nagsubli dito eh. Ag tinulong kami langan iti asawa kadag iti negosyo mi. Diyak kaya ti mayadayo iti pamilyak. Kastamit lang ti balak ko pare. Ag negosyo aklangan. Nagrigat nga paiso ti mayadayo iti pamilya. Kinapudno na pare. Ado ti na amiris ko kapukan ka. Iso manipod ita. Agbalbaliw akon. Albert lakay, di ka kadipay nalpas. Agur-ura yan, dagiti ubing itilugan. Hey, maya kaon. Anya nga eh. Mapantan ba kay? Ay na.
Nataer at talaga to'y asawak, oray addan edad na. Kat siyempre, ba't napintas mo ti asawa? Oh. Mangbola ka man la ako nakon. Ay na, nagbiit nga agpay so ti panaglabas ti panawanan niya. 25 years na nga agasawa. Wen, kat nakalpas mo ten iti panagadal, nagiti anak ta. Ita, agkalay sa tamanan. Imbaglaangan, tasaan nga intulok ti Diyos, ti panakarakrak ti pamilyata. Idi adda ka pa ilang iti abroad. Wen nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Ngamin, di na binaybayan ang masulisugak. Ket aging kayta, naragsak ti binukil ta a pamilya. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinga ti tinagan a Cheryl. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko, kada kayo amin, amang bukbukal iti drama dito'y a programa. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Iti edad ko a 40 kat single akpay laeng. Noan niya ti makagapo kat iso ti inak isalaysay iti daytoy a pakasaritaak. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Payakas ta ti lagam ka, anakan. Nakadkadlaw nga da parikot maw. Huh? Hindi pa ngamin na panalawa sa nadlaw ko dayta. Uncle, Ibagam no anya dayta. Tapno matulungan da ka. pampanunutak nga ni Dino, Uncle. Kayat na ngaminan ti makiwin naswas kanya. Anya? Awan mo ti parikot mi. Ngam kala at latan akayat na nga agbreak kami. Mariribukan ako na, Uncle. Ay, amangan mo, da sa bali a babae, tibiyag na, iswakas ta. Dayta ti pagdandanaga kita, Uncle. Sapay lang kumatasaan apod no ti atap ko. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy Dino. Isumit lagayam anagla ka para kan ka ti panangibagam nga gwin naswastan. Pakawanan na ko, ma. Mariribukan na klaeng. Iso na ibagat dayjay. Ang imsikat ayayatek. Ikan na ko may ti maudi akong daway. Tapno ipakita ka ni pariknakan ka apag babawiyak ti naramid ko. San? Kasanon ti sikog ni Presi. Sana parikot dayjay. Gaputa jag balin lang nga anak mi ti obligasyon ko. Sana karaman ni Presi. Sikat ay ayatek, Cheryl. San? Saan napudno dayta? Gaputan no napudno ti panagayat mo. Saan mo kumamarami ti kastoy kanya? Ah, Ay, ayatan ka na, Dino. Amom dayta. Ngam nakasaganak amang tad iti waya-waya para kada kayo kini Presi.
Nangro na iti agbalinto nga anak yo. Saan kumamata kasta? Nagsakit a panunutan. Kan nagrigat nga klunan. Ngam amok amalpas tumat la daytoy. Aglinipat nandino. Daytoy yan ti maudi a panagsarita ta. Una yan ti boyfriend mo, insan. Wan nga rod insan. Kasjay ti lalaki asaan ang makontento iti kaayan ayat na. Iso husto lang ang nag-break kayo ninsan. Husto ka insan. Nagrigat nga aklunan. Ngam amok ang makamove on ak tumatlaan. Ay, wala insan. Pagyaman ak unay. Gaputad da kayo akakasinsin ko amang liwliwakan niya. Awan anyaman na insan. Awan sa baling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Anya, tekunam ka, anakan. Nag-abroad ka. Wan ko maangkal. Ay, Nagsaritaan mi ngamin kini Insantina. Nakuna na kanyak nga isukan no ti makaamu iti amin. natalgid mat ti trabahom dito lugar tayo. Apay-pay lang nga masapol nga gabrod ka, ha? Kayat ko ngamin ti makalipat, angkal. Barang iti kaadak ijay. Malipatak to ni Dino. Ha? Di kay madanagan, angkal. 2 taon laang. Kalpasan na, saan ako ngagsublipay. Madakin ka day ta, kanakan. Nulaki di mo makabalam, suportaran da ka. Kasla ka ano lang idada ka iti Pilipinas ngagtrabaho. Ngam ita adakan dito'y Dubai, insan. Wan nga rod, insan. Manupay lang ang abulan ko dito eh. Ngam kailiw ko matanda, angkal. Kasama to ni Insan Megan. Nang runay ti anak na. Ay na, talaga kasta insan. May ruwam kang tumatlaang. Sa bagay matkat di Ay, ungayam. Kaslas, saan mo nga awagan ida? Manumaton nga aldaw ajak nakasarita ida. Iso nga awagak ida inton madamdama. Kapag iso, day off ko ita. Ore agmalmalom kami nga agvid-video call. Ay, wala. Gundawaya mo, tikawan ti trabaho ta ida, insan. Hello, Insan. Kumusta kayo? Ni Uncle Ngay, kumusta mat? Ayos lang, insan. Sika, kumusta ka matan? Nasayat nga rod no kasta. Okay, akla ang mat Insan. Day off mi ita nga aldaw kin ni Insantina. Iso anak kaawag akan ka. Kasta ka di. Ay, gaya minsan. Adda ko may bagakkin ka. Anya day ta Insan. Ibagam laang, di ka kadi agbabain. Ay, kwa, insan. Panagbabayad ngamin manan iti tuition fee dagiti ubing. Naira na ngamin nga awan kwartak ita. Amangan numabalinlak nga pautangan. Kan may sa, naibus ngamin manan ti agas ni tatang. Kasta ka di Insan. O sige, di kay madanagan. Inton bigat matlaang. Mangipaw itak iti pagtuition ni Carl. Kan paggatang yo iti agas ni Uncle. Ay na, agyaman ak una, insan. Pakibagam kin ni Uncle. Di naliwayan ti uminom iti agas na, ha? Wan, insan. Ibagak day takin kwa na. Agan anad ka kumakanayon ditawan. Bye! Sana dakas ti tumulong insan. Nang runa, kat agkakabagyan tayo kat nga ruwad. Nga mangibati kamit, iti para iti bagin. Ha? Oy, sana nalakat ti agtrabaho dito'y abroad. Iso panunutom kumama ti bagin, insan. Maasyanak ngamin kadakwada, Insan. Awan mo ti sabali at tumulong kadakwada. Nang ronakin ni Megan, gaputa single parent kat nga rod. Sakit awan pa'y suporta di ama ti anak na. Well, ngam di mo ko maitid amin. Saan mo nga obligasyon di anak ni Megan? Bayam nga agtrabaho da di akasinsinta. Ha? Ay naawan latam mo kung abayadan na utangin na kin ka. Sa bagay, adamat kit di kabailan ni Norman iti biyag.
Anyat kayat mo asawan. Ti ko na, ure awang kwartam, no ni Norman ti maasawan to, awan pagdanagam, gaputa baknang. Awan gayam, kumusta kayon? Inaklon mo? Saan pa'y insan? Nabiit pa'y matanagarong kanya. Amok pa'y ati husto aki na tao na. Agyaman ang unay ti panangaklon mo kanyak, Cheryl. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat Norman. Ay ayaten ka unay-unay. Sapay lang kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo Apolos, napudno ti panagayat ko kan ka. Ikarik asanto ang mapasamag dayta. Agyaman no kasta. Kinapudno na. Itapay lang nga data dito'y Dubai. Plan-plan mo ka ti panagkalay sata. Inton agawid ta iti Pilipinas. Ha? Kaya't kung agkalay sata, apama na makaawid ta. Kaya't kung ipanagnagkan ka, tinapudno a panagayat ko. Ay, nanay, bahag, tasimang pet kayaon, balasang kaw, barawk. Unang ka. Ayun dayam, iso ni Norman. Kayan ayat ko. Norman, iso ni uncle ko. Iso ti timakder nga amak. Manipod pimusay day gitatang ko. Naimbang nga orasyon, kal. Ay, kastamad kang kabarawk. Ay na, maragsakan ako unay para ka na kayo adwa. Agyaman kami unay, uncle. Ayun gayam, uncle. Ni Insan Megan ngay. Aping awan. Ay, napan iti pagadalan. Napan na sinukon di anak na. Intun madamdama, adaday jayain. Ay, sigurado ang maragsakan day jay ang makakita ka na kayaw. Wen uncle, amok akailiw nakday jay. Ay na, jakla pagarupan ang nagtaergayam ni Norman iti personal insan. Ah? Sika talaga. Saan matunay insan? Sakto lang ti kinataer na. Madimot ano di nataer unay. Ang mga no agawan da pa'y kanya. Saan mo't insan? Madlaw kumot ngay ayatan na ka. Isungamok anapudnuken ka. Kinapudno na panggap mi ti agkalay sa iti kabiitan a panawan. Ha? Kasta ka di? Wan insan. Iso at talaga ti plano mi. Idi adda kami pa'y laang ijay Dubai. Ay kat nasaya at ano kasta insan? Maragsakan ak unay iti dayta ngayong panamag mo. Ay na, friend! Nasaya at nagsabat tamat laang. Ha? Idi pa'y namin san alawas apat padaanan ka alumabas iji balay may. Ngam saan ka naranranaan. Apay, adda ka di iyawis mo kanya? Si kakit dimot. Anya nga ti iyawis kumatkin ka. Adala ibaga. Anya day ta, ibaga mo na. Di mo kunaan nga awan ti ammom iti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Apay, saan mo ka di nga ammo? Nga adon ti nakakita kini Norman a boyfriend mo akadwana ni Megan akasinsin mo ijay ili. Anya? Idi na minsan nga aldaw, napalabas ni Lloyd ida ijay ili. Nagangkas da iti motor. Hapo, nagmayat mo't ti kapat ni Megan iti fiancé. Anya? Ay nasaan apod no day ta, friend? Jak lapat yun ang maaramid ni Norman kanyak day ta nga ibagbagam. Apay nga awan ni Norman iti apay ko. Sa dino tinapanan na. Rumarak man. Amangan no adaday Jerwan. Norman? Megan? Cheryl? Anya ti kayat asawan day ka. Mapit lang, agpalawagak. Anyat ipalawag mo. Asaan nyo ngayong gagara? Kasta ka di? Si kamot a babae. Awan serbim akasinsin. Aray ko! Awanan ay gibain. Awanan bain ko nam kanyak? Pasensya kan insan. Ngam saanen asikat ay ayatan ni Norman. Nudikat siya. Anya? Agsao ka Norman. Ibagam ti pudnukin ko na. Cheryl, pakawanin na. Saan kan nga ayatan?
napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipod na kasiningad ko ni Megan. Anya? O anya, mamatikan? Awanan maaramidam, Cheryl. Siya kuntay ayatan na. Katap no amom, 2 abulanan manipod inaklon ko ti panagayat na kanyak. Kat masikog akon, ni Norman ti ama. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Megan. Pasensyakan. Agayan ayat kamin ka ni Norman. Iso, saan asikat ikasar na, no di kat siya. Anya? Di mo man la pinanunot ni amin na sakripisyo kan ka ti anak mo. Ah, kasta. Isingir mo itan, dagiti intultulong mo kada kami. Juan, ibaga ka talaga ti kastoy. Gaputa kastamot ang ginaramid mo. Awan utang mo na imbaga na akam. Ay na, ti kasayaatan nga aramidem. Aklunem latan, asaan ada kayo ka ni Norman tinaikari ti tunggal maysa. Anya? Kan maysa, awan asiguro ti gasat mo kan ayat. Gaputa insukat na kaidi ni Dino. Sa ita, ni Norman met. Jak met pakabasulan no nagayat kanyak. Talagang awanan kay tiba. Aray ko! Ti kunangkit di. Sika tinagpakita iti motibo. Amok nga idi pa'y laang. Kat ag gusto ka kankwa na. Iso nga inaramid mo ti amin. Tapno agbaligi ka. Anya kumaita. Ala, ipapas mo ti pungtot mo kan guram kanyak. Ure aglin ni patan nga agkasinsin no dayta ti kayat mo. Anya? Jack, amaw no, anya ti bagakan kakaanakan. Awan ba sunyo ang ka? Diyak lamaak doon ang maaramid ti mismo akasinsin ko ti kastoy kanya. Unayan ti kastoy. Ngam di kay madanagan ang ka. Siyak laang inti umadayo. Agsubli ak ija abroad. Ah, Day talang ti amok awagas tapno mailiw-liwag ko tirik na. Uri niya pa'y taramidan. Amo kasanan ang may subli ti sigod na panagayat ni Norman kanya. kaanakan. Sapay na kumatadumtang to ti gundaway ang maaklon ko ti amin ang napasamak. Nagsakit a panunutan. Ngam amok amalpas tumat lang dayto eh. Sapay na kumatag na na yung tiragsak iti panagdan na damegan kan Norman.